ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingtip bakam benya kol hai kini ke number harum. The High Commission of India kepada Nong Dhaka Changri Bangladesh kelapan jubab nu Deputy Commissioner Changri East Khasi Hills UCB Chakrabarti Sadhu ban pinchisha ke jinglong Nong Shong Shnong Changri East Khasi Hills pada ke jinglong Nong India jongba Onil Talang besyong masa hakashnong Pyrdiwah ke bahap Papua Karat Mukir Tila Penursla Civil Subdivision Pelesyakem Makshipai Border Guard of Bangladesh haka pratrik unak pra arajar Poway Kalba orang temu benit sum hawa umngon hagapor Shiteng sngi baru bedang Shah along Silhet District Jail mentarajan Snem Shiteng hagari Bangladesh. Kini gajing panjubab dekat High Commission of India kalong ban shimkya banyikran bagi bosin syar jangkari Bangladesh kena menyok pelat no yuba Onil Talang bala antar bolodan mentala san pundrus Snem karta nak along bat benwan phai biang syalaka jangkari. Kajing shimkya jangka High Commission of India kalong hadin buba Jones GTL lamari bulong unong tre monsngong bha nagashnong kenton umon nong krem East Khasi Hills District ulapha ada kajing tho hakar pulai trik jemang arajar pusau show S Jai Shankar ubade Menteri Ketenagan External Affairs ke Sarkar India pun tuklar lem halo kani kajing syakem jungba Onil Talang. Hagani ko po nga wan hangni po DC office banya kendu ya Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills hadin kajing wan jong ni kashiti na po ka High Commission of India kepada na po Dhaka hakaba kani kashiti kala address be jau SC Sadhu IAS ubade Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District te kajing yo igini kashiti nang tay na po ka High Commission of India kepada na po Dhaka haka arterik jong ubanai Jun jong Snem arajar aku sau kade halor kajing tho ka Bangala tho sya ka Ministry of External Affairs haka arpo sauterik jong ubanai Me jong Snem arajar aku sau hagini kajing tho ka Bangala tho syatei syapo ka ministry kade halor kajing wan ye kendu jong ki bahayeng bahasem bat ki parlok jong ni we uba kerteng uba Onil Talang ubadei na po ka Shnong Pyrdiwah hakaba katkum kacing yetu jenggi bahayeng ki ong ba uni uba ladan san sau Snem hagato kopor ula syakem haka Bangladesh hakini ki sipai jong ka ri Bangladesh ti katkum kani sithia ka Bangladesh ka jorong bahang ni ngalatho halor kanu kanong rimba kiniki bakiniki sipai BSF kikem unong India habaude unong India uba syong basa apo kari India namar ba la ban pinsisya halor kata kanong rim baude unong ri India baude unong ri India namar ba balai ba udon ye ke epic kejung u batru kedika bat ka office jong sirdar jong ka Mukir Tila namar kedika Shnong Pyrdiwah ka hab apo ka Raj Mukir Tila te hakaba la pinsisya ba uni uba Onil Talang udeu nong Shnong jongka Shnong Pyrdiwah te halor kini kinong rim ngalatho sudisi ba kanika ngalatho sya ka ministry ka Bangalaong ba kumno ka ri Bangladesh ka la ban kem yunong India bat set ni deki mentala jan lai Snem syatei sya po ka kawai niki along lene ka jail ka badan po Silhet tekat kum kini kisithi ka ba lawan nang tay na po High Commission ngan puli ka kum bakalong ba menta kat kum kajing yo sithi nang tay na po High Commission kala ong bang ni it has come to our notice that one reportedly Indian national Mr. Onil Talang son of Shri Colin Shiteng who is presently detained in Silhet District Jail of Bangladesh. The mission has uploaded his details on the NSV portal for nationality verification confirmation of the same which is still awaited. Kabubut kajingwan kundu kejonga UDC minta kalong halor kata kanong rim bakin verify ya kedika nationality jong uniu jong nuba ubadon menta hapo Silhet District Jail. Ti ngalawan ni kundu UDC mentan ti ngala ong ban pen state no gini ka kamban ai no kene verification ba udi unong India knang ba
kat kum kini ke point number 2 bude ka thok ni, it is requested that nationality status of the above mentioned person may kindly to get verified and the same may be confirmed to this High Commission at the earliest to enable us to take further necessary action. Kabumut ba kitang suyo ay gini ka confirmation nang ni na po DC office. Now DC kabumut ba ki hap yang gini si High Commission kenang ba ka commission nang tay na po ka kan la ban le EA kenang ba uniu nong India ubala sya set menta deki Snem tam la Snem duna bunyo no ban like na ketika jail ne ka along ka badan hapo silhet kumba la pau ke deki siti ya ke deki siti la soi da u Sanjay Kumar Bihani ubade u second secretary consular di gini siti pila ban yo ni ba kala thok rohang ni most immediate kemumut ba di ban sim khia halor kenika kam ke ba kala phak nanti na po High Commission jongka ri India ke badan po Dhaka.